Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah kaki napasita rupa Allah taala pakai gunai waktu cinampa di situ ngena. Waktu ini adalah waktu yang paling istimewa dari 24 jam waktu napat tentu pong Allah taala masing-masing nabagi waktuna si bawa pakai sibin. Jadi situ ngena tuh koto melo bicara ibadah ang kami matu pasangan na ibadah si bawa keadaan. Makanya sering saya sampaikan mereka ubah lebat tu makada iya ko meloki lolongan keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu, maka memang perlu ya urui makada angka ibadah si coco ibigau dengan waktu tertentu. Walaupun ia biasanya pakai siwet digaga batasanna. Istilahnya digaga batasanna idi maniharonon roi maka dakiga pakai siwet melo ibigau, kecuali yang memang natetapkan pong Allah Ta'ala watruna si bawa pelaksanaan. Kami matutu ibadah iformat denawat dingiru bayaruna sebab pong Allah Ta'ala mengatuk patentu. Jadi iya roko napigau ada iya ro disebut tabudi. Betungan na idi ate masong palori pong Allah Ta'ala garisi kami makada makui watuna. Na iya sampajag ni sitongan na tu de gaga palawangan na. O sampajag perlu. Jadi tu gaga makada mapalawagan ide ina tu disisambu ha. Jadi sampajag sugue, sampajag loroe, sampajag asarae. Cuma angka mitau bandrita maka da subuh itu angka palawangan na kolorong iro mo jumhur maka da subuh angka betul na maka dia tu subuh ya na uba na matan na secak labat ni. Jadi ya ko ijama imon rin na riwat tumumpa na matan na se maka da mani qadaan
Nasabatannya na betul na. Tapi iya ro sampajange pamulan na me mapamase. Jadi iya ko sapaki pamase talay pamulan na. Iya ko capa na at dampang mani. Nasaba sitongan na madosa ni apa tuli itunday iya ro jama-jamange. Kecuali angka okohat desa puray na bita mas sampajang misa agak larut malam. Istilahnya lalu malam malalalawan niya makoro makadatate asera nappa na jama sampajang misa makadai na bita na porang isa haba bikin dewa kita orang loko umak umarajing umaki na jama sampajang isitongan na iya sampajang isa labi makanja kumakoy. Jadi makanya nabi ta bikin dewa kita urangi lokori umak ku nareko membarat kami sampai jangan saya makan jak kumakui. Jadi itu ampai kong kakagiatan ya na marigaga tu di pasoro-soro cek betul nisa maka dalam pengajian mengaribi isa kita te arua api na tumas sampai jangan isa pede malalalale wani itu makanya tapi pun ia metoko la ya mati ay iya na tate sirana layase pede matandre di wita tantangan nala di cakaru do nala to di baki tanga itu jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang iya jadi angka kamah tahu pengajian angka kamah tahu ke acara natakot napa soro cek dek betul na sede na pas-pas bate na jame maka tamana aja mo protes na sabat na binta biasa mo inarampe bahkan maka na binta iya ro sitongan na di makanya waktu tahu ramnya ku umak ku nareko nalalai kami matu itu sebenarnya jadi ya ro na binta tau matandre asinya wana lori umak pura na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai sunat tarawih talumpan nito milo matarawe na naon royolo bolana betul kan na dinasu na sabab magay mi tau inareko iya na ro na pokok ka sahabae aka sunna mi ro nasabari na madodo ni ko mapuasa iya jadi iya ro nakita orang jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan pura na target ko masyarakat na makada dito gaji rumah tu na masih saraya ko kuyo pake be iya ro na bitter pemimpin yang hebat itu iya aja nali na minala ukuran itu ya to na tu apai imange tama to ya tu tama marang ya tu pemimpin makada aja na alemu muala dasar makada malampe hapalamu ko magala ko tattong mawata pisi mu mugadruso ni mancajimangi mu baca di sidi geso angka ni tay monri de ni sa pasikat-kat tay makremegi aja itu dage megi maga jadi itu agama seperti itu jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantren guru pangaji mesti itu nah sabak dena pada mana kemampuan na tahu jadi iro nabita pura nakuru ni makanya nabita na contoh kama tu sampai jameta angka nabita na sampaja bahkan suju maketa dia seorang be koe maka angka nabita mas sampaja sunna duhai suju sila da sahabat tajam itu nabita suju dia pernah toko manginging itu dan nasalay sisag nalopa sa emal di bembe nagiri ina panalalle puray natatta nalingi bayne na nanasi na rewa pemang suju mo binabita maga na kira-kira tanah ko gang kabembe puray giri puray lalle puray tatta na to rewa na suju mo pa na mangingime maniro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah yan na ron na punangin na bita makadaya Rasulullah dendre betul na wita ki suju mata aja nggak mete boleh na rewa na boleh tung kamu pi suju mopi aga nasa na bita makadaya na bita saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersyukur yan itu ampai ya ko manya-manyamang sa di cuma ya miridi toli iya royala dasar makada yan ibaca na subhana rabbiyal a'la katal lupa jadi itu jadi yan naletu na iya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katalu totokon na padahal tanya iya ro iya tu tahu pandri tay angka makada pitu angka makada talu kato makada na mo cicam ini mani non roy
iya ko manya-manya mangisa di PGG kang iro makuli-kuli nga doon na iro. Cuma iya itu ampay ang kaibatasi makada akatalu nasaba iya na ro ako akatalui sadarhana niya to oto man jima iya ko to masam sunna idi man ni meki metaro ko tapit tayo kalalo nang kabubak masam paja to pa nabaca si digeso sirakan iya nabaca si digeso sirakan nabita pura na pala to suratul bakar nasambung mo pa iya tapi aku idi kadin layaro yami pa iya to tappa e pulo ko matitu na pangaruy ya kung makanja-kanja itapa na tawe na bache te silampa na samo pa maponjo. Parami ko rin na makanja. Anuntungan na makanja sinetro. Ay namo si jadi dito na sa dingi. Ya pananyawa ko iklangi. Nako, iya nasa wah emang kata papa aja nih. Makiro na saba makanja na makumato ko baca koran na si tamma na tawe manyamang kanja tapa insyaallah nabaca imangin na pulo raya tuli na sa mo pa maponjo tapi iya ko taw din na makanya tapat na puluhan labo na je nabaca tuli mata mo pa pala kaje na pangulo saliwa me mahasandala na natama masi itu jadi dari sadia me lari gitu na makiro jadi me pulo kita pa jena tunang ka makada namo kasab asa barakang ang kabatasan na magkaday taw pandrite diga batas na sa misa bara tappa emiton kabatasan na jadi ya kung kataw makanja tepat nama tandre tu sak barak na ya kung madodo kita tepat na malam mato tu sak barak ya kung kataw makada namo tu sak barak kataw batasan na ternyata sak barak terbatas tepat mo makurang itu ya makiro yan tu ampay nabita makko man ipatanra kini perruud tadi kana masusa lay jambangin ni yolo bola na din kana sabak makanja itapat ito linapakalulo ataw nasa nalay de ang kasyero dali kumaile mapipachi tololongan siapa lang makiro jadi ko iya ko yaro ipake nakan nakilasa alhamdulillah kenapa susudo sa nakiringan nga po Allah taala pa nabita makada sa susiwan ni umma ko malasa si tao dosa ni laga inaro ko iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo mali tanya tu ya mali no na tawe ko ko ipakalu makiro kanja paga yo ko kidi ko njo na tawe de iyo kendo kalau runtuh matu lau jamu kok apa kadang-kadang kalau begitu jadi iya ko ipakalulau atau ya gagae dia itu gak masalah nah sebab memang okotoni ro penting na guru tasawuf tawe apa tasawuf itu toli na arahkan itawe mapakalulok ko apa iya ko hitung-hitungan mi wasiladaki iya ko tasawuf itu napakalulau okiro ini pacanelok kiro na sitongan na kang magi na to makadata sa may gaji bahasa ng kato makadata taskiyatun nafs taskiyatun nufus penyucian jiwa pada mo itu bahasa na nila itu kung makalay penyucian jiwa betungan na pikwi cara na yero kalbu melo ipacingir aja na migalat da ropona na iya ko sikiri na to sikiri na kalbu sikir la ilaha illallah sikir Allah iya to sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memang to cuma itu to maka ada wajib maka kiwa masih nang kagagi wajib ka maka itu pandita kebutuhanmu memang to pada ya ro andrewe tanya sitongan itu andrewe kebutuhan memang to apa ya nade tandre marasai maku mati turuwe ya nade andre na ruwe sikiri yana tu ampai patareka itu maka ya na nabita maka da jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru itapakmu dengan kalimat la ilaha illallah yero tapi kita baca tepak aja lo tuli tatagan rusuk materu na sabaya ko tepak malam mapa namo magala watak kaliri makatubela masigi namo magala namo ko tepak tapi ya ko tepak makanja namo mabela macabe to maga na sahabat na nabita 2 jam malala na pranadapi masigi mabere jama ibarat 2 jam na pada tu pare-pare ina tunang kataw pudangi guru ta kalisiden reng almarhum makarawi to sukuru po ngoko kampung makanya di masyarakat makali guru tamaga kanja na nasa may gani masigi bago biasa siti ni 5 ni masigi ko kampung makali guru tamo sa gaji makanya tapat na teko mega masigi ko kampung malam mamia to nasa magina ka po nasa dini ato nule malalang lo dari jam sampai bago masigi macabe jadi itu pesan na guru tabatungan la mega to dito pangewang ito din na nasi dito ina to apay mantasyapi iya ro sampaya Jumat na pasidi maka dade na sa sampaya Jumat na tayo ko masjid raya ko Jumat itu yan na mulo ko masjid raya si pulung iya ko itu kampungnya 2 tahu mak Jumat cik dito sa sampaya Jumat dito ko masjid raya tu iya na to ko imanta sapi na sabak melo pa si pulung ito
Apa tatar-tatar ni makoko atau may kan masih di Jumato ni hindi na kan napatapulo aga jamaah itu makanya itu pikir seperti itu. Kemudian ukui lalana agamata mesti risangi aga tujuan tak sitongan naka dua mila lo to nomor si di pamase ya ko pamase tunggal pasti po Allah taala nomor dia gagalian na. Yang kedua syafaat ia minta ber syafaat apa angkal lari lokko korangi syafaat Al-Quran angka lari ko nabita ya syafaat ay pulo ko nabita dua to angka syafaat khassa angka syafaat umum ya kemudian angka to syafaat ulama itu panrita angka to syafaat anak perempuan jadi biasanya syafaat patulung angka to wija-wija pewai makunray ada nabita ni gini gisalay dua atau telu anak makunray na ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api ranaga. Tuh hadis ini korona mana ngena kesabaran. Jadi nak makun raya na jami tu nabita ahli ibadah. Yana tu ni lodon nabita maka da pegayang nak makun raya puluh puma supaya mega tu salama atau matonna. Ya rupa dongan na nabita. Yana tu ampai ko hadis maka da dina kamalino na rekode na 1:50. Icik dia rohani 50 makun rai perbandingan. Mamula meto ni mita makupai ko mapangajian ni madari ko manisunna rohani tapi itu mania cili ko makun rai mana manilomon. Gitu. Iya mamula meto ni. Jadi yana dena 50 perbandingan na dena kamalino. Jadi itu ampai ya Pak. Betul maka temi kamalino kay dito po masilang ay dito. Agit nang katohan desa na nabita makadang kadua kolo ya natat din na ya tu dua dewi matona tu na melo ko Allah taala ka atan na kulin gayaro nomor si di bembe ya na de nagaga bembe itu bembe pakai mahakeka ya iya na de mento nagaga bembe itu bembe ang kataw jaji tu ligere mana ka jajapu syukuran kita gereto mapabot kita gereto ni coki de na kana gerete magina de na memay ka jadi iya natak din na iya tu bembe tandra na iya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat. Sebab demi matona nakilorang ipo ang Allah Ta'ala tatamba atan no kulin. Iya naman kamu pa ka bembe tolok ko rumah kay ka. Iya mo ta masilang. Emi ko chapu ni bembe macari itu kama dino. Jadi makomentiro aturan na agama. Jadi memang Nabi itu sudah memberikan tandanya. Kemudian jalur no nak pamaseka po Allah Ta'ala. Iya na tu ampay tau panrita. Di na pa dyan na pagurong itu. Makanya ko melo ko masampaja. Pakanjaki abujuna atimu makanya iya di agagay ujamay pamaseta mi po maladaw harapkan. Tapi iya sang tingkat. Apa madupa-dupa memang. Apa angka tau ipaleci panapamelo. Yung lilaw mapangadya tapaga makalaga na rita we. Ang kami tao makoto. Di meto na kada aga ilolong makalami aga na rita we. Makadai soto na saja na ulah. Jadi ang kami to namoto to beribadah makoto to isure makada sapaja aga pala na sapaja makiro aga gunana tapi yun na sapa ima dupa-dupa memang tu tayo Pak. Jadi dia tu ampai dalam setiap ibadah itu angka tu pahala itarogang itu papalece tau kutu. Situ na itu. Wadang kada nigi masampaja sunat duha don rakang dena isele dena to melo sele apala haji dan umrah apala umrah sisang niya to kusul mo din po Allah Taala. Itu duha don rakang. Yun na to. Tapi ya koppa ide na kasiyasi wo na yan na rumala dan harap ka karawa yan na to sapato din na to kasiyasi. Iya ko anang ipatamay suruga melalui babu duha waliwa piriona padahal papalece yero. Pada midi anak talono nak masih sekolah wali ko sa baru. Tanya di sepeda situ ngan na poko melo mi ko le masih sekolah. Ina iya lemmi hadiah supaya lawi pada mi tu papawai dia na law kini diga hadiah. Deka bago to kana pagara jalangi palombay ko menero hadiah na lalu. Yan tu ampay kong ka perlombaan domino natako to hadiah na tapapanno. Padahal mado jalat tu ele. Jadi magay nasaba memang hadiah makumati itu ko gamay. Jadi ro po Allah Taala na talong ni hadiah padahal tujuan ta kaya miro pamasi si syafaat. Pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga na saba amalan. Diga kan? Na nabi tadi makali sama namo gay di makali nabi tadi mo niya. Di tau tama suruga na saba amalaku. Pamasi nami po ang Allah Taala. Ni meto ko tumelo ma de kay ngamala o mabila. Nasaba ito to wadi gi mapangiwan ko surimon di ko makadaki amalata.
Maka dia ini ya masampajang apa? Maka dia masuk pengalatan. Ni gamalik ko tapak masampajang. Na makalili matupo. Aga beta tigo. Di ka makiro. Ni ka malik kenri pole orang parang yan ka masidak ka. Ipapidali ta po. Kenro nang ka masikiri ko. Maka nasa ba ini malinga paringarap po. Ina po ngalata alam ng mote. Yan na to ampay maka dato pa dite. Deto gaga ibadah mo pigaw kecuali pengalata. Yan na to na pwede na dito sombo maka wani kaya masampajat tahajud. Na dito to nareko di katang panalingin ko nga Taala. Na patinro niya to bawa din na parewa iruta dito to basubo piti Muhammad masyan niya. Magay na saba ituto. Jadi yan na to ampay ito lilaw yung ko pong Taala. Ito ko to may matinro ilaw ko pong Taala. Yan na to ampay taw ulama riolo yaro na paguru ki makada. Iya ko to suju masampajam pada nak barat. To suju masampaja subuh ilaw meman ni o kupong Allah Ta'ala supaya wading ijama mato sampai jaloroy. Yako to suju ko capak na sampai jaloroy ilaw meman ni na ijama mato sampai jangan saray. Yan na nasa sampai si sumpu. Yan na tunakala sampai tepat tu. Yan makira. Yan na yasa sampai tepat tu. Tanay ya tuli na sampai cukup minacenga sampai mapat tu biasa na itu. Jadi ia tu nasa sampai tepat karena memang hadis na nabita hadis. Kalau runtuh kok kita nade na panguluta Imamul Ghazali maka dia nabita umatku adalah umat yang terbaik nasaba alena na rekonasalay si dedeceng elete ilako decelian. Yan na riasa mapasi sumpung. Makanya ko suyo pacapuran ni sampai subuh atau kameman ni ati niya kameman ni tilaw meman ni untuk masampai loro. Jadi sidinna Allah langata pasti menuju ke sholat. Loki pasai kalau ki sampai jangan situ kan cuma to lomi pasai pak ita aja ngiloro makiro ya na riasan salat de nakalatu ya tu nakala to padite namo ko ka yase non rotin roku namo ko ka galuku mate namo ko ka dara e mate mati itu ka sampaja iya na ro na masuk apa iya na deta niya kami memang itu wabela patu palawangan na maka tu bela na 5 tu manne 10 manne jama sampajangi loro pasimatu na patajama bela pa di makalatu. Yopo kota niya kami memang ipasisumpungi. Makomana tu masa pasusak kaki atau kami maniati niya kami mani untuk makadade melo ka mapasusak ka si topema makaroba ki makoto. Namo pa boto ije vita makoto ya ko jama-jama te pa boto dasa ito boto siya minggu beba pisi talo si ruto si minggu be makoto dia tu ya tu tiasa boto tamapat tu. Jadi mako pa yan tu ampay sitongan na ko to melo ikat tangi to gagay o kumana mito jadi angkat to ijagay memat to makoro pade dio na sampai subuh atau kami maniati untuk sampai loro ya kenro kilo me kilo pasai me kilo galunge me kilo darah yang jelasnya menuju ke sholat apa pura ini kan untuk masampajang iya naron akan na mapasi sumpu waktu itu ampai sampajange angka niat melo masampajang angka niat sampajang. Ia ko niat na sampajangi oki kata dere ia ko niat melo masampajang oki capak na ita. Makiro. Jadi aja tepat tu ya bila pati di mapalawan. Jadi setiap langkah kaki nasabakang hadis sama to. Makin nabi tenang kata puraman niat mapigau deceng na catak ni malaikat dia pada jamai. Yang penting pura ni mannya na catak ni malaikat. Mate ki matu tuling jalan ya catatangnya nasabak pura ini akan ni untuk melakukan. Yan na to nakada na mo mate ko, tulyang ka to pahala mo lulong. Makwito nasa niya sampai tepat to. Yan na mega na tareka katawid na madari mega salah-salah. Apa tahu dito nasa pajan ng rima guru. Natambay ni nasa dega gamululong ako di misang-isa na sampajan. Guru yolo isa na. Napamakadaro to balalin ro dega gamululong. Na rata-rata taw mabicara makito taw di na sampaja sapa bipuli. Iya. Namole na dito na jam. Nah kuncinya itu kan ibadah itu sampai makadakan pura utaliti pak 2 teluhat desa dan adita makadakan demito gaga ibadah pada sampajang itu digaga apa satu-satunya ibadah tunggal itu cuma sholat demito na may campur ya ko toma puasa na to manonton na dia na batal puasa tapi sampajang ni gade tanonto tan batal sampajang demito gaga tuh ya komen re ite makana curita maga daga wadi sama secara langsung macurita mapoto macan neko tapi iya ko sampaja dia ne cocok iya
masih kiriki mangaji na to manre akhlak ni adab ni tapi ako sampajang namo ang kanan retasilyo kuisi mo mualay na pamuam maulangi ni apa itu ampe din di makacak lilay ko to masampajang ina to nasuri na bitta bersiwa apa pura kamay man redang kay sita magoro nang kanan resipolo poro na masampajang tuli kajili-jili lilana papai si magoro naruntuan re tapanamay aja itu isu legayer dem nawat dia pandrungan layolo nasaba magay makade na bitta adabnya itu nasaba itu to masampajang tau siolop wa Allah taala makanya itu dikesamping ya to na to ampai din nawat dingile to yolo na to masampajang ninawat ni maka din nabita bikin ang kapapitiran na labirang itat tungo kasi na awara api na rakajahan na maarwa pulo na tao na iyaleto iyolo na pasampayang ni Kijang. Bikin ang istilahnya wat ding ipapite ilabirang itat tungo kasi na ara na rakajahan na maarwa pulo na tao na iya pulo yolo na tao masampayang ni Kijang. Itu bahaya. Jadi maraji-raji to megaya tu aga pak yang enggak biasa pada dia tu tudagi batu kiburu wah bahaya tu ya tu pak makin nabita bikin ewat dingi papite kok mula birang itu dangi awara malu macolo wajujum mulo limu nan repi na iya tudangi itu misalnya itu bahayanya ini maka apa yang tahu kalau kiburu tapayar non itu dah macurita itu jadi nah iya kok aturan agama itu pak situ kan kalau dalam fikih ubace kok kita itu iya tuh tahu materi mesti tu dia curi mi. Tu dia curi mi tu. Toma teve. Namo tu ya kade tu nawat dia ya se mematoi apa imam mematoi tu toma teve situ kan. Makanya tu ko masam pajat tomate yolo na imangin onroy. Kin mon tomate ko ya sampajangan. Yolo na imang itu. Iya na tu ampai kok mengiringi janasa pala yolo tomate na pamonri na monroy aja to sita la yolongi maka la yolo meman na tanya mengiringi sana ya tu yolo na tonroy ina tu ampai maka da palaba ina pamonri monrin na usahakan ina to yolo kecuali sopir ambulans dia metono di monri apa onro na to ha kemudian aja mutuda ko kikiburu ko dena tama calori na kalabong ito mate to yolo memati tu ya ko tolat tu kiburu na de panipatamo ko kalabong itatong iya tu ampai jaji pi kalabong na pay bawa to mate makiro itu bihurmatil janazah itu apa iya makokoy istilahnya agama ta nasuro ki makada kotoloki buru aja na me gabasa dapur ya julek iya mi ko ki kapo tamaranji pak dena na tolat tu ko den to majuleka pak dena taratoro dia natarator itu yo pokok kiburu malam pume maka menyamang dia naruya madari kak manawanao maka da magiro na dega gatau maki gua kiburu bela siddi makanja lempura aja napa iya jero pasian ite to limelo na sidepe maka da pasidepe kak yanu tulu ko panon itu liwa kacili kamu pakoro iya ang kalalo to na pasitopo iya ang kepatwa itu biasa nabahas menjadi sulama tapi bita dia putus kami maka dia naputus dia napalabay maka dapat diga ilemak tatto taw betul kan nalay goro maninap ya pacokan no nasaba macipi tana ya tu di okorapang manyama nasaba ang kamopa iya ko kuyu pandangan kana 10 juta lah di orang palamungan ngicili ya ko ku Jakarta ka dapi 20 juta nasaba de gaga tanah Pak iya ko Jawa tu Pak kiburu Jawa kiburu na jupanda ang biasa kalau ang kanagoro ko tu jaji nilapa jadi kia memang ni nampai tongko aja na tamay we jadi memang kalabog iya ko kataw mate din na tajam apa pura kia memang ni napa mataja betul kan na yo pui di ko manya macay pa kampung nasa dilawdogan ni mati padahal dia jero ka hubungan na ko to melo din na tumatang nga suro memang dipakai kalabog kay 10 goro ko tu napa na tongko kada taron yung ko tu din na sila na matajang kataw mate pura dio langsung ibawa din na kada napay kaya kalabog na din pa nasalasay yo po ko pura memang ni na kaya ko yung pada tu katakya memang ko jawang katakya memang pura kaya memang gitu tinggal na tambay manicet de makarami tambay luna mi tambay cede lon na mako maniro tapi ako idiwa China ya tu lagi ulerang mega papanyawagi te ko masigi makibua
nasurangi ulirang di otomate dia nanti lo masih gitu mereka tahu mate apa ya kau nak bawa lagi lo nasa kanya tu nasa milau doang ini lo dulu lima di maka tu mereka tu bicara na tahu gini makalele gitu dia apa kalau kau nali pangupu iwal imang itu wujuh yo mana nasa milau di tomate imang milau di wujuh padahal tanya wujuh betul kan na ya banyak wajah itu bicara gitu kau tahu dia dah paham itu makai ke makokoy. Sini na teman-teman apa Allah Subhanahu wa taala ka hadir. Makanya iya ko agama ka dua jalur na to, angka syafaat angka pamase. Iya na to ampai ibadah na bagi dua to ko Allah taala, angka wajib, angka sunnah. Tak bagi dua tu, tak bagi dua mana tu? Wajib isakka pasidakay na sunnah. Sampaja wajib engka to sampaja sunnah. Haji wajib engka umrah sunnah. Tak bagi tu, puasa angka wajib, angka sunnah na puasa sunnah. Magi na tak bagi dua. Nah sebab memang yang sunnah itu lari ke syafaat. Iya lo wajib pamase. Jadi aja lalu tataja pahala maka ada masam pajaloro ki makwa palana. Dia tu gak kena rampe. Maka dami nigi kita angka jenek na kubolana na lalo masigi mak bereja mak lolongangi apalang haji. Jadi aku meki lolongan apalah haji ciceng. Dia tahu Makkah apalan na talolongan oki bolata mak jenek na palong masigi. Bereja mak ibangun atau pestana ya tahu. Kebolaan aku suruh ke makanya. Itu boleh aku suruh ke magampamu yaki gua ini baca puluh lagu ke 10 ko ini yang kena bola. Iya. Namun dia nalo masam peja subuh na baca puluh lagu ke 10 tetap ke bola dia mina tamah. Ya kibur kan Nabi tak janji. Hadis Pak. Maka siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Makira dia nak kada nabi tetami suruga maka dami ibangungi bola ku suruga ya ko dia nak sampaja na baci kula lawang ka bolana dia to dia na tama ini kan aku ini tu ampai maka gapa kula lawang ka 10 na maka pak dia na ya ko rewa kilau bolata dia tadapi bolata na latu na ka 10 apalagi ko tabala kula lawang sama lamnya di wala bilang oh cinampa dia na kan 5 menit tu dan selesai itu ko istana di dalam surga tapi kan capak namanya dia pernah curi ti alalangnya pacalangin lala kubur ina tu ampai nasuri nabi baca suratul mulk tabaraka sebab ia tu tabaraka patulung maka dia nabi surah al-munjiah ya sangi al-munjiah parisai dari asap kubur jadi ko ciakin akan napacala kubur salah satunya suratul mulk angka ko kita itu walupesan nero kita itu kitab hikayat angka paboto tapi aja tali dasar paboto na angka paboto ina iya na rewa lau bolana dia na tinro ko dia na baca tabarakah tapi paboto ya iya na rewa pole abotoran na baca tabarakah kenapa matinro mak jenne ina baca tabarakah ina wani na amal kangiro sisan na mate angkay malaika inelo calay mangaru ya suratul mulk nasa ngaja mo calay lang kakailalang nasa natapaboto ya to nasa chocho ni tapi angka ka iya naro na malasaulu malaika na sapi ko ni pala maka dari suratul mulk iya ko mucalay taro na aja na patama ka kilala na surat Quran iya naro ni poda ko Allah taala maka dami ka callay nang kay suratul mulk kilala nga maka dari ko Allah taala aja na mucalay iya to ko bab awal di Sunan Abu Daud pagka kita kembali itu Sunan Abu Daud di bab awal itu ang kameto labitang kasahaba matinro yo kuya se na tanay nalay tu lapi-lapi untan makrami pala na unta naliuri nasading yang kataw mangaji pulok ko tanay yo puy di kapa makrami seta ko makiro liu yo kuya se nakasina na kalinga ang kasak na pulelalang o pamakat de lari lo ko nabita nasa ang kataw mangaji ko tanay ilalang elaw inabita nasa o nabaca suratul mulk di masa nabi itu di Sunan Abu Daud ini. Jadi itu suratul mulk parisai itu patulung. Jadi ya rota baca bahkan nang kana rambe to pandrita pa hakiki itu maka nigi baca suratul mulk na pananungangi denan reitana watak kalena. Namo tanay dito na melo solangi watak kalena tetu bacing ko suratul mulk. Parisai itu. Jadi itu ampai ba tamal kan namo ya mero gandrusu ya no rasa syafaat Al-Qur'an. Tapi aja to siya ditacuri maka da paboto iyo na maka da taro di boto ko na baca suratul mulk salama di dena ko dena ya betungan nakabatulan ya tayro angka artinya ini surah bisa menyelamatkan jadi syafaat itu
Ita gang kuliah ngi aja tasalaya ro palai di macoco kaci di manita aja to. Yo pidi maloloy ka dua mo pa ko dito mati malolo to mati mato. Yo pidi mato kenri melolo de mungkin mati malolo. Cici di manita aja pas dia lele nasaba mati to tawe pa. Mati. Yan ti ampay tulo uwap palabang wani moro wacara mangi ko masjid raya makada. Iya ko dem tulle papasilin na ramanang 5 wattu sampajang ko masigi. Ci di sampajang aja tasalay sampaja su. Ya ko dia patuloy loma bere jama loro dia patuloy loma bere jama asara sampaja subuh tak gang kuliah nang kita loma sige bere jama na sabab makade na bitani gini gitu mas sampaja bere jama subuh dia masigi pade ko moto isi wani bujur maka sige lo na ko alata tu baraka na sampaja subuh itu na marajin na to subuh je pa magarajin Pak emang ya tu nak kada guru ta Prof Buya Hamka ya komelo komita salang ya komalap pa itaw Komi tatau matappa lau ko masigi ko subuh. Pak itu ko malap pa ite bung kamana. Namu maka raja sadana tu kata bere tapi dia nak puasa. Kamana sila po ko tu mak baju baru. Maka dia ulut tuda tapi dia letu puasa. Itu kamana Pak makan itu misalnya iya komi ko sapa tau matappa elo na masigi ko subuh. Yan ang katau sogi masam pajas subuh. Ay isa kampung itu. Jadi salah satunya itu nak kada nabita. Memang pahala na sampai jas subuh itu dari jamaah di masjid. Pada komoto isi wani ibadah satu malam. Iko dia tuh lemoto mas sampai jas tahajud. Elo ni mak beri jamaah subuh. Angkan itu talolong pahalanya. Itu pentingnya itu sholat subuh. Tapi ya nak masyarakat itu nama gampang. Apalagi kau tuh tajam pada ye. Aja tersalai masjid gangkat tatean na liwat 2 menit makoko. Menapa ki mas sampai jas sunat suruh, sampai jas sunat isra 2 rakaat. Iyalay pangupu waduha si bawa alam nasrah maka day nabita pada kolawi umrah si bawa ya katalu tamma sempurna cicam ya lo umrah tahu pa alu 2 juta ikali talu ni gare iya kene tahu kiyo ko tiyo na masigi maka ni gini lo masampa ja subuh dia nasale masigi la tu tatte an liwa 5 menit ya lingi dia sira 10 na 5 juta na dia ganon ribu ima depan notate 2 mau pindah bakka itu jadi karena pahala di meto tu napita pahala itu baraka na itu kung kelolo makulino iya ko sorimon ritarongan ina tu ampai tau matewe la kuburu ini angkalalan na rewa ci di banilaw memi rewa masidaka ina tu ampai aja ta maseke masidaka aja pa itu tanayang itu pa umurmu agam goreng yang kedua warang paramu kinri pole muala pekobate pole ni kau belanjakan untuk apa itu warang parangnya 2 tu yaku tanam pak din yaku tanam maka aga mo goreng yaku tanato kinri pole muala aga mo goreng ni na angkat warang para makanja pole na masalah capak na igayasan halala magalu tapi dia na pasu isaka na icala itu angkat tahu makanja capak na tapi majau luna igayasan asli abotoran din mereka Mekah. Jadi tatay masalah. Jadi aja takana. Wah makanya ya mereka Mekah de 2 pakutan anak kenroi pole aga mo goreng ni. Jadi aja takana makanya din mereka ni umrah din mereka aga pole na. Ya tita na yang ijolo ya ko masalah pole ni pape memang ni din ni tarima lomon rito. Iya ko makanja yolo na namaja capa ni papetoki. Ya tu rajina warang parang. Kita na yung kenroy pole aga mo goreng ni. Di na yung makukuha di na naman sa warang parang. Oleh kenroy ya tu dia meniro capa na kita. Ulawa si lojo-lojo tapi dia nasusakan na. Oh my God. Tapi dito gaga korapang gaga. Mangka. Hati-hati ke. Jadi ro itu tanah yang imatu. Iya tes sangiya tu salama ni. Putulay. Tapi pak di sana ngie ijagaiwi maka data pares saya ro kapole na warang parako ko ako ugorang ina tu nakala to pandita ya kung kapole mo ya sewe tapa pasume man ni 2,5% tanya gitu sakka sitongan ilahati ni maka majasak supaya angke pertanggungjawabkan maka purame man ni wasidaka yan tu kung kabaju mo mali baju baru mali na halala mo di tapapaki masampaja sija na sabay iti tanayangi mali ko waju kinri pole dina aga mo gorang puro pakai masampaja selesai maki itu sitongan apa oto tapapaki law masigi gitu motoro ipaki law masigi makom itu usahakan nga tapang kagunana
Dia na tutong motot taliolo ya ko dupay ase dia na melo ko anak na kunandri ko dia na pura mandre si baru. Bahkan magiri mano dia na pura na baca imangili tatte gimana? Aji jog gese dia pernah baca tahu Minta makan aga mau goreng nih. Ya makiro dan ini semua diamalkan para ulama-ulama. Saya kira ia no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai ko Allah Ta'ala. Jadi ya dua jaga ya tasapa ipamasin ko Allah Ta'ala tasapati syafaat na nabita. Ya ko denu ko nabita ko syafaat na korang. Tausahakan inang kasuratul ibadah. Tumasampa jangan kasurai puji alin na tagan rusu. Kukudu Allah minta jamu ya to na magtaro. Jadi menurut apa ya pokoknya nasabang ya kung kasura ipuji si bawa itu mato. Namo tu tau situ datu dengan itu tulis si bawa situ datu dengan ngokolino. Ya to tumato na si bawa ko surimon. Jadi aku tolilo ki mak bere jama mako si bama namuk itu mato. Si bawa ki. Makanya bersamalah orang-orang yang mulia, bersamalah orang-orang yang beriman. Nasabang ipasilapo mato si bawa itu paboto batu si bama tu ya tu. Si bama tu ya to gimpe si bama tu ya tu padangkang itu lima curita dangkang itu si bama tu ya tu. Karena dia akan bersama dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Ya nanti apa yang makanya ko nabi tetap puji si bawa nabi ya ko korang ya nanti tahu kaya le korang mo pilala. Ya le korang makin sebab dia selalu bersama Al-Qur'an. Ya aja tahu anu paturan makada angka mana mutu lalan na alete salamakan. Ini menurut makada syafaat Al-Qur'an, syafaat wija-wija, syafaat Nabi Muhammad SAW. Banyak solawat dipegai. Yang penting makasihan itu syukur. Cuma komelo ki sampai kada kaya makanja eta pasangkan makada ya ko maki waktu pada ya waktu masih kiri waktu makalinga carama ure matu masa paja sunnah ya ko ele masa paja sunnah duha jadi kamu tuh ibadah makoro bisa dikerjakan saya kira itu yang sempat saya sampaikan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.